Talks, ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro. Turabasubuje mwese abadukurikiye muri uyu mwanya, mukomeze kugubwa neza. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho. Muri aya makuru yacu turababwira ko amasezerano ya Kigali na Kinshasa n'intambwe ituzuye. Byatangajwe nande? Ese byatewe n'iki? Byose turaje tubibabwire mu kanya gato. Turaza kubabwira kandi ko zongeye kubyara amahari hagati ya Fayulu na Perezida Tshisekedi. Byagenze gute? Byatewe n'iki? Ko bano bagabo bari bamaze iminsi bavugana neza. Turaje nabyo tubabwire impamvu yabyo. Muri Tanzania ho bisi zitwaye abagenzi zagonganye 38 barapfa. Icyabiteye n'iki? Nabyo turabibabwira. Turaza kujya mu gihugu cya Kenya tubabwira ko umupolisi yishe arashe afande we arangije ariyahura. Turaza kandi kubabwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinja umutwe wa M23 kubangamira ibikorwa bya MONUSCO hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nandi makuru menshi rero atandukanye turaje tuyave imuzi n'imuzingo. Mwebwe nimujye kure, nyuma yo kukarango turaje tugaruke. Talks, ijwi ry'amakuru y'ukuri n'ibiganiro. Colonel Nanga wa AFC M23 yagize ati amasezerano ya Kigali na Kinshasa ni intambwe ituzuye. Ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwa mu mutwe wa M23 rigaragaza amasezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biheruka gusinyana nk'intambwe ituzuye ariko ngo y'ingenzi. Iri huriro ryabitangaje biciye mu muhuza bikorwa waryo witwa Colonel Nanga mu ijambo rye rijyanye n'umunsi ubwigenge wa RDC yagejeje ku baturage b'iki gihugu. Kuwa gatanu tariki 27 Kamena nibwo u Rwanda na RDC byasinyanye amasezerano y'amahoro. Umuhango wabereye Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano yasinywe nyuma y'imyaka 3 ibihugu byombi birebana y'ingwe kubera intambara ya Leta ya Kinshasa irwanamo n'umutwe wa M23. Amahanga akavuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda. Imwe mu ngingo rero ikubiye mu masezerano yasinywe nuko ibibazo uriya mutwe ifitanye na Kinshasa ngo bigomba gukemurirwa muri gahunda y'ibiganiro by'Doha muri Qatar. Nanga mu ijambo rye yanenzera amasezerano kuba areba igice kimwe gusa mu bifite aho bihurira n'amakimbirane yo muri Kongo. Dore nk'ubu ngubu yagize ati kubeshya abanyagihugu n'amahanga ko nta kibazo kiri muri RDC, ko ari ikibazo gusa kiri hagati ya Kigali na Kinshasa byaba ari ubushukanyi butakwihanganirwa. Yavuze ati kuri iyo mpamvu rero bo nka AFC M23 bashyigikiye inzira y'ibiganiro bya Doha, ibiganiro hagati ya Kinshasa nabo kugira ngo bakemure impamvu muzi ikibazo cya Kongo. Yunzemo ko bashima umuhate, kwihangana n'ubushake bwa Katari ndetse na Emir wayo Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kugira ngo bagere ku mahoro arambye. Nanga rero avuga ko ibyo AFC M23 isaba bitahindutse kandi ko bizagerwaho ari uko gusa hari uburyo buha umwanya bo mu gihugu kugira ngo hakemurwe impamvu muzi z'ikibazo cya Kongo. We rero ashinja ko giterwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Hagati aho ngaho reka tubabwira ko zongeye kubyara amahari hagati ya Fayulu na Perezida Tshisekedi. Umwuka mubi wongeye gututumba hagati y'abanyapolitike babiri hari mutavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Martin Fayulu na Perezida Felix Tshisekedi. Mu ntangiriro za Kamena 2025 Fayulu warwanyaga ubutegetsi bwa Tshisekedi kuva bwajyaho. Mu mwaka wa 2019 yatangaje ko ashaka guhuza imbaraga n'uyu mukuru w'igihugu kugira ngo barwanye Joseph Kabila n'ihuriro AFC M23. Tariki ya 4 Kamena Tshisekedi yakiriye Fayulu mu biro bye, bemeranya ko abanyekongo bakwiriye kugirana ibiganiro kugira ngo bungu bumwe bashakire hamwe rero igisubizo cy'umutekano wazambye ndetse n'ibindi bibazo bibangamiye igihugu. Muvugizi w'ihuriro Ramuka riyoborwa na Fayulu akaba n'umuyobozi w'ishyaka AD Congo Prince Ekenge ku itariki 29 Kamena yatangaje ko we n'abagenzi be bahuje umurongo wa politike ngo batemera Tshisekedi nka Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ekenge yagize ati dufite ikibazo cya politike. Ati ntabwo twemera bwana Felix Tshisekedi nka Perezida Felix Tshisekedi kubera ko uyu nguyu yagiye ku butegetsi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yagaragaje ko Tshisekedi yananiwe kwambura ihuriro AFC M23 ibice rigenzura biri mu mujyi wa Bunagana maze imyaka 3 ufashwe. Ntiyarwanya ubukene bwugarije abanyekongo n'ibindi bibazo birebana n'imibereho.
uyu munyapolitiki rero yagaragaje ko Tshisekedi adakwiriye kurenza umwaka wa 2028 ngo ari ku butegetsi, bityo ko nyuma y'icyo gihe hakwiye kuboneka umukuru w'igihugu mushya uzasubiza RDC ku murongo muzima. Nubwo rero Fayulu yemeye guhura na Tshisekedi, aracyashimangira ko ari we watsinze amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri 2018 no muri 2023, akagaragaza ko Tshisekedi we yibye amajwi inshuro ebyiri zose. Aba bagabo rero bagaragara ko bongeye kukozanyaho kandi bari bamaje kwemeranya ko ngo bagiye kuganira, hanyuma ngo bakarebera hamwe igisubizo gishobora gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None byongeye kuzamba, batangiye nanone guterana amagambo. Ese bizagenda bite? Ese igisubizo kizava he? Ese bazabikora bate? Reka twebwe tubihanga amaso, tubitega amatwi, ubundi ibyo bazumvikana byose tuzaza hano kuri Ematox hanyuma tubibatangarize. Reka ya makuru yacu tuyakomereze mu gihugu cya Tanzania, tubabwire ko bisi zitwa abagenzi zagonganye, abantu 38 bose barapfa, abantu nibura 38 bapfuye, naho abandi 28 barakomereka nyuma y'uko imodoka ebyiri za bisi zigonganye zirebana nuko zirashya zirakongoka. Ibiro bikaba byabereye mu ntara ya Kilimanjaro mu majyaruguru ya Tanzania. Umukuru w'iyo ntara witwa Nurde Babu yavuze ko iyo manuka yabaye ku mugoroba ku wa gatandatu mu karere ka Same. Yavuze ko yabaye nyuma y'uko umupine w'imbere w'imwe muri izo bisi uturitse twika izo modoka zombi, bamwe barapfa abandi barakomereka muri izo bisi. Abagenzi 22 muri 28 bakomeretse bamaje kuvurwa ndetse bakaba banasezerewe mu bitaro, mu gihe abandi 6 bo bakirimo kuvurwa. Impanuka roze mu muhanda zica abantu zikunze kubaho muri Tanzania, ndetse akenshi zegekwa ku binyabiziga bitujuje ubuziranenge no gutwara nabi. Reka rero tuvuge tuti abo bose bitabye Imana, Imana ibahe iruhuko ridashira. Reka yo makuru yo muri Tanzania tuyaveho dukomereze mu gihugu cya Kenya. Mu gihugu cya Kenya reka tubabwire ko umupolisi yishe arashe umukuriye uwo bakunda kwita afande, arangije nawe ngo ariyahura. Ibyo rero byabaye kuri iki cyumweru, aho abapolisi babiri bo kuri sitasiyo ya Ngiya iherereye Arego Usonga mu ntara ya Siaya kurasana, bakaba rero ngo bose bagize gutya barapfa nyuma y'aho umupolisi umwe arashe umukuriye mbere yo kwiyahura, nubwo hari n'abavuga ko nawe ngo yarashwe n'abagenzi be. Polisi yavuze ko umupolisi yabanje gusanga umukuriwe mu nzu maze amurasa amwegereye akoresheje imbunda yo mu bwoko bwa G3, nyuma nawe aza gupfa yiyahuye. Abayibonye bavuga ko uwagabye igitero uzwi ku izina rya Constable Mate Mwenwa yagiye kwa mugenzi we umukuriye mu masaa 12 za mu gitondo yitwaje imbunda ya G3 cyangwa se G3. Ibi rero ni nyuma yo kumena urugi kugira ngo yinjire, agahita arasa Kapolare witwa Chesise mu gatuza akikubita hasi, yamurashero mu gatuza kubiganza inshuro nyinshi. Nyuma yo gukora ibi yahise yiruka yerekeza mu ishuri ryisumbuye ry'abakobwa rya Ngiya, agenda arasa mu kirere nk'uko iyi nkuru dukesha urubuga rwa Star rwo muri Kenya ivuga. Polisi rero ivuga ko ubwo yari ku irembo ry'ishuri nawe yirashe agapfa, ariko rero abandi batanga bamya bo bavuze ko ya mupolisi nawe yarashwe n'abagenzi be mu kurasana kwabereye imbere y'irembo ry'ishuri. Ibi ngo rero byabaye nyuma y'uko bagenzi be batabaye nyuma yo kumva amasasu. Impamvu y'ubwo bwicanyi biracyakurikiranwa, mu gihe imirambo yombi yimuriwe mu burukiro bw'ibitaro by'intara ya Siaya ngo ikorerwe ibizamini byo kwa muganga. Ibyabaye rero byateje akajagari mu mudugudu, abantu benshi bakaba bahise batangira gukora utugrupe bateranira aho ngaho byabereye. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubabwire ko Amerika irimo gushinja umutwe wa M23 kubangamira ibikorwa bya MONUSCO muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibinyujije muri ambasaderi wayo muri Loni witwa Dorothy Shia yatangaje ko umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa umaze igihe warabujije ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Kongo zizwi nka MONUSCO kugeza ubufasha kuba bukeneye mu burasirazuba bw'iki gihugu.
Dorutishi yabitangaje ubwo yari mu kanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi mu nama yako yabaye mu mpera z'iki cyumweru turimo gasoza, aho yavuze ko M23 yahagaritse ibikorwa bya MONUSCO kuva yafata umujyi wa Goma na Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'imirwano yayogoje aka karere gatuma benshi bava mu byabo. M23 kuva yafata umujyi wa Goma na Bukavu nigeze igirira icyizere ingabo z'uyu muryango ziri mu butumwa bw'amahoro MONUSCO, kuko byagaragaye ko zagize uruhare mu guhisha umwanzi no gufatanya na FARDC, Wazalendo na FDLR mu guhungabanya umutekano w'ibice bya M23 ngo igenzura. M23 yafashe umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025 nyuma y'uko yari imaze kwigarura inkengero z'uyu mujyi zirimo n'umujyi muto wa Sake uherereye mu birometero bibarirwa muri 27 uvuye mu mujyi wa Goma. Aya makuru yacu reka tuyasoreze kuri aya ngaya yarimo kuvugwa i Rubero, aho imirwano ikaze yahuje FARDC, UPDF ndetse na Mai Mai. Kuri uyu wa gatandatu tariki 28 imirwano yongeye kuba hagati y'ibiro ry'ingabo za Kongo na Uganda n'itsinda rya Mai Mai mu mujyi wa Muhora muri teritwari ya Rubero, Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo rero z'ibihugu byombi zirimo kugerageza kwirukana izi nyeshyamba muri kariya gace aho zishinzwe guhohotera ngo abasivile. Mukorera amakuru aturuka muri ako gace bitangaza ngo ibintu ntibirasobanuka neza. Abaturage benshi bahunze ako gace bakaba rero bashaka ubuhungira ahantu hafite umutekano. Bivuga ko kuri wa gatandatu ingabo za Kongo, FARDC na Uganda UPDF zongeye gutera ibisasu mu midugudu ya Vulinda na Ngovole zerekeza ku musozi wa Muhora hagamijwe gusenya inkambi za Mai Mai. Amakuru aturuka mu nzego zishinzwe kurengera abaturage avuga ko amakimbirane hagati y'impande zombi yatumye abaturage benshi bahunga ingo zabo ndetse ngo bahungira muri centre ya Mambira, Muhangi ndetse na Vusamba ndetse na Kure aho bita za Butembo. Avuga nero na Radio Kapu umuyobozi wa teritwari ya Rubero yanze kwemeza ko imirwano yongeye kubura. Kwa kanero tariki 26 Kamena iri huriro ry'ingabo za Uganda na Kongo zagabye igitero ku mutwe wa Mai Mai ukorera ku musozi wa Muhola no ku muhanda wa Byambwe Masingi. Kuva rero icyo gihe bivuga ko midugudu myinshi yashizemo abantu. Iki kibazo ngo cyateje ingaruka ku biciro by'ibiribwa ku masoko yo muri ako karere, cyane cyane mu mujyi wa Butembo. Ubona ibiribwa bivuye mu karere k'imirwano ngo uyu nguyu abari umugabo agasiba undi. Ngayo nguko rero kira gihugu tubabwira buri gihe ko gihoramo imidugararo ndetse na rwaserera y'imirwano, nta munsi n'umwe ushobora gutambuka hatavuzwe amasasu. Ese bizagenda bite? Amahoro azagaruka bigenze bite? Abaturage sebo bazagira umutekano bigenze bite? Dore ko benshi badaheruka gutora agatotsi. Aha rero umunyarwanda we yaravuze ngo abasirikare cyangwa se abayobozi ariko none ibyatsi bikabara abaturage. Reka rero tusabe ngo abaturage bakeneye amahoro, abo bakomeje gushyamirana nibagire gutya barangiza imirwano yabo, bareka abaturage bagira amahoro baryame basinzire, ituze rya rubanda rikomeze guhabwa uburenganzira. Reka tubashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye. Imana ikomeze ivange mu byanyu. Ngende Emmanuel Shimimana.